No, v tej kmečki gostilni bomo preživeli 60. rojstni dan Darjota. Formatičko je lepo, poln lokal nas bo. In tam v sosednjem prostoru se še nekaj lepega dela. Questo tè è per adulti. Sì, per adulti sì. Di che maniera preferisci? Se dà una mano non è plin. Ja, che abbiamo Ad esempio, dove no? La tagliera verde per quella sì. fa freddo. Tanto caldo che abbiamo partito già in hotel. Mamma mia. Alla notte il finestra aperte. Il riscaldamento sarà. Ogni sera, casa sarà. Sbagliamo mamma mia che Ma più che disegno che caldo. Neuničljiv. Boš kaj povedal? Za publiko. Ja, seveda, ko nisi. Ja, poveš. Je v redu? To je v enem prostoru. V drugem prostoru pa je ples. Ana se še vedno resno drži.
Largo tle. To je stavljeno. Srećno, zdravo. Sonja, vidite ljudi. A od Sonje može? Neka dalje Vidite ljudi. evo da ga nego lepo da čuje. Ružo moja crvena, neubrana ljubav ti. Ti si Bog jedina, suza moje mladosti. Recite joj da bez nje stare su sve tajne ljubavi, sve tuge radosti, i da je volim još i ne mogu bez nje, bez ruže crvene. Prošla je već godina. Svaka počast. Tako bom še par komadov. Ne gremo? Kada bi Sergej spili prej kot to. Vino, kaj? Ne pije, ne pije, nikoli. Svi su ti blejani. Smo mlečni. Apsolutno ne. Ti blejni. Zabušene sa zorine u soju julijskih mažina, u tvoje prazne kavedine diše već morja bez pusti i nikogar već ni tu. Gledal kod si ti, kako sunce ljubimo i uz toga spremeni. Tvoja žena je končana i politja žar pojema, ti ga ne bi kružio u siju sočnega objema. Il vino, 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 veritas. Bravi! Un lontano
neka smiri se more, ej zasluživalo bi za tebe, za zlato tvoje. Zraven zgradil še garažo in apartmaje. Dobro. Kar naprej si zidal in samo zidal, dokler se en dan nisi prezidal. V kot si zalučal žlico od Malte in tudi zidake, čez noč poiskal si druge junake. Zdaj bom kupil kamion, si dejal, in kmalu zatem prevoznik postal. Kar veliko let si potem z volanom se družil in na ta način za preživetje družine denarce zaslužil. Čas pa je tekel in kot vedno vse skozi bežal, dokler nisi s kamionom v penzi pristal. Sploh ni prišel ta denar. Ajaj, ki gore. Smeš jokaj, ja sam bil jaz prevoznik. Jaz ste jokačo, da ga ni skupaj. Jak je za jokaj? Njive in oljke so zdaj bile na vrsti, ti pa uživaš tudi ob trti. Kaj je res mir? Potem te je z vnukom Bog obdaril, mislim, da se prijam na kakšno tržišče, ki nima šemaforjev. Da bo prav v drevanin od straha. Nič ne znam, kada zajeti napred. Zato narajši se ustavim in pistim, da gre vse pred namo. Ni važno, če pridejo ali kam grejo. In kadar ni več naben mi kraje, dan v marču in grem tudi jaz za njimi. Za namo se pa navadi nabere vrsta. Kolona. In tuljo, ko da bi šel vrce. Pa nekaj sili, da se ne čujem zajeti napred, se ne čujem napred. O, Boris moj, jaz sem tako balana, da bom mrla. Ja, se nam je tako žveljko dejša. Ma kako da ne? Ma kada vidiš, da sem na pol mrtva. Ma prej v 10, ki sem te klisal, nisi rekla ne, samo si rekla, da greš v bitveru. Ja, ma prej nisem bila še tako balana. O, ta slabota me je primna pole, ki sem prišla domov bitire. No kaj te je primno, niško se na ambod? O, ko strela z jasnega ti rečem. Lik sem ti tela nared kosilo, me je razapre.